Yes, ni The Quick Times News rero nk'uko twabibijeje nk'uko twababwiye ko tugira bugende tubakurikiranira ibijyanye na update ku rohama z'ubu bwato kuri iyi mpanuka yabaye y'ubwato bwarohamye mu kiyaga cya Kivu aho ubwato bwavaga Minova bwerekeza i Goma bukaba bwahitanye abantu benshi batari bake akaba ari impanuka rero n'ubundi yari yatewe n'imiraba myinshi yari iri mu mazi ndetse n'ubwato n'ubwinshi bw'abantu ubwato bwari bwikoreye. Ngira ngo rero ni breaking news n'ubundi ni update dukomeza kubagezaho nkuko nayo basezeranije. Murabona ko abandi bantu bari gufasha bakomeje gushakisha n'ubundi ababa barokotse ngo babatabare. Ngira ngo muri kubona amato menshi ari mu kiyaga ari gukomeza kugenda ashakisha uwaba akiri muzima ndetse bakananyuzamo bamwe bakajya gushakamo hasi ababa barohamye bakareba ko hari abakiri bazima ndetse n'imibiri ya bamwe ikabasha gukurwa muri aya mazi ikajyanwa imusozi rero nibyo ngubu barimo n'ibyo bikorwa by'ubutabazi muri aka kanya barimo nk'uko murimo murabibona. Ngira ngo rero nk'uko rero natangiye mu nkuru zabanjirije iyi ngiyi natangiye mbibabwira ni impanuka y'ubwato bita Merdi yabereye rero hano muri iki kiyaga cya Kivu nk'uko mubibona ni amazi n'ubundi agabura agace ka Minova werekeza n'ubundi i Goma n'ahantu bakunda kunyura n'ubundi bakoresheje inzira y'ubwato kubera ko inzira y'ubutaka yo ntishoboka kubera ko ni mu gace n'ubundi kari kuberamo imirwano ihanganisha ingabo zitwaje intwaro za M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inzira rero ya bugufi yabonekaga muri aka gace ni inzira nyine yo kunyura mu mazi, akaba ariyo mpamvu rero bigaragara yuko ni ahantu hakorerwa ubucuruzi butandukanye, ni ahantu buri wose bahahira ndetse bamwe bavana ibintu Minova babijyana i Goma abandi bakabivana i Goma berekeza Minova, dore ko na Minova ari agace gatuwe cyane n'abakongomani. Ngira ngo rero nk'uko muri kubibona ni ibikorwa by'ubutabazi birimbanije nibyo birimo birajya mbere, aho bari kugerageza kugenda bashakisha ababa barokotse iyi mpanuka nk'uko rero twabitangarijwe n'ikinyamakuru Le Volcano News. Ntabwo barabasha kutubwira umubare w'abitabye Imana, gusa mu mashusho twe tubafitiye ahangaha turi buze kubereka inyuma y'iyi nkuru aragaragaza bamwe bigaragara ko bashizemo umwuka ndetse n'abandi bigaragara ko bagihumeka babashije kurokoka iyi mpanuka. Ikigaragara ntabwo uko bari barimo bose bitabye Imana kubera ko harimo bamwe babashije kurokoka iyi mpanuka. Ndaza kugenda rero mbanyurizamo amashusho muze kugenda mubireba, abatabirebye ku nkuru yabanje n'ahangaha ntugire ikibazo uraza kugenda ubibona wowe guma kuri channel yacu 5/5 dukomeze tubane. Ngira nk'uko mubona ni ahantu bakorera ubucuruzi, n'abamama barimo bacuruza, urabona harimo imifuka myinshi. Ngira ngo buriya bwato babwikoreye ibintu byinshi, hari ukuremererwa rero, hari no kuba ubwato bwikoreye ibintu birenze umubare wabo bwagombaga gutwara, bigahurirana rero n'imiraba myinshi ibarizwa muri iki kiyaga cya Kivu, kandi ni imiraba iza itunguranye. Bwari ubwato bunini rero nk'uko uri kubibona, bwari ubwato bungana n'ubu uri kureba kuri ekara yawe, kugira ngo ni ubwato bupakira cyane ndetse bakarenzaho bagapakiraho n'abantu hejuru. Reka rero mbareke murebe neza uko ibikorwa by'ubutabazi
biri kubera muri iki kiyaga cya Kivu habereye impanuka y'ubwa. Ni The Quick Times News, nakagaruka n'ubundi ndakomeza n'ubundi bakurikiranire update zijyanye n'iyi mpanuka. Nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho, tukajya tubana 5 kuri 5 mu makuru ukajya yabonera ku gihe. Cette rendue de rebelles du 23 ont été présentée au Chevalier de la Plume ce mercredi 2 octobre 2024 à Béni par les forces armées de la République démocratique du Congo aux opérations Front Nord. C'était au cours d'une opération de démantèlement des actifs et collaborateurs du M23 à Matembe et ses environs en territoire de Lubero. Selon les porte-parole militaires aux opérations Front Nord, le lieutenant Bouy Kalonjerigen, ceci est un signal fort pour décourager d'autres jeunes de Lubero et ceux du Nord Kivu général à ne pas intégrer le M23. Comme vous le savez, dans notre opération de démantèlement du M23, bien sûr des actifs du M23 et ses collaborateurs, il y a certains compatriotes congolais qui ont commencé à se rendre auprès de FARDC pendant que nous sommes en train d'observer les mesures de cessez-le-feu qui les accords de Luanda. Ils sont nombreux, tel que vous le voyez, ils ont désiré se rendre auprès des FARDC et nous relaterons les calvaires qu'ils ont vécu de l'autre côté, une façon de décourager certains jeunes de Lubero et du Nord Kivu en général qui veulent intégrer le mouvement du M23. Je vous propose de suivre leur témoignage. Kwa jina mimi naitwa Iragi Mongano Erite. Niliingia kwa jeshi ya M23 kutokea Bukavu kujirekrute Mushaki. Nikafika ku centre Chanzo nikafanya formation. Kumaliza formation tukaendelesha kazi na mapambano. Nikaona haiwezekani kupigania nchi isiyokuwa yangu, nikasema naenda kwa FARDC kupigania nchi yangu. FARDC ndio walinipokea vizuri, kunitia fasi nzuri, lakini wale wengine nao ambao wanaobakia wajikaze kurudia. Babenga kaka Giraneza Delphin nde kombona ngai na utaki bazwaki nga kabizu M23 nde yaki kozwa biso nde mene biso na chance to sali formation 3 mois to bimi to ke Ruchuru. Après Ruchuru batindi biso Kinyandoni, après Kinyandoni batindi biso Kaunga Mabenga, après Mabenga Bitumba nde bandaki bazongisi biso sima zalaki mbula misatu kuna koza place ya mabe M23 waka basoda mabe soda kobima na defense te soki abimi abakobeta efimbo soki babeti efimbo te bakobumaye ndio eloko etindaki ngai nalongwa kuna poko toyo nde pa biso nga naza Congolais na boki ko bundana na barande na to bundisa baninga nanga nde na utaki kona na kima kinga moko na kimila kia vichumbi. Déterminé à défendre la patrie et à récupérer d'autres espaces conquis par le RDF M23, les FARDC ont bouché toutes les voies lacunaires permettant jadis la progression de l'ennemi vers d'autres agglomérations. Dès lors, les rendus devront suivre le processus de PDD-RCS. Rappelons que les opérations Front Nord sont dirigées par le sous-chef d'état-major des FARDC chargé des opérations, le général-major Chico Chitambo Jérôme.